kandi obulyawo eyaho naho abono bahana bebembezi bitu na government ninga nabantu nyekundire ekiteekateeko eki mwenu okukitebeekanisibwe nenga kunchine omutwe gwanje nteekateeka ngu gavumenti yakubasa kwikiriza abantu then baka ekashitana mu constitution then kabahereza obugabe obwo controlling nza ko solution then ubundi no basa kunyinta kulitinjira to manage, control and force their people to align with the development programs eziba kwa bekolire nk'abantu ekyo kintu kitanda nko kwa bagambire na nenkola ya government okugira ngo enkola za government twine nizikora konkani twenda tugira omwehereka cyakubasa kuba nikibasika tukagira omweherekwa gwitu nk'abantu umujinya gwitu nk'abantu konka kirabiro mu program za government okukitongoza kugira ngo tuyine obugabe okukoragana n'abantu bitu tukabateraho ebiragiro n'emitemo yo kushashura tukabihamu development fund eyekyaro tukagira esente zitu tukaziplaningira tukaziallocatinga then tukakora program nyingi ezikuyamba omuntu wa bulijo konka zitarimo mukono gwa government neza government kuzije nazo zikole bya government zitwere nibikora nza kwa tuija kuba azasero kutema karimi bitona econo inangu tukore ombyaro honka ningana no matawuno nkaho muri mbara hona Uganda yona ecyaro mweno hate cyaro canje hati nimbara then harihe byaro ebyaheru mwene byaro kuwagamba parish unit njimaisa no mutawo naremu obu units nabwe nasa ko bamekintu kikwenda kushana parish unit mwene parish unit ni manyisa ko kwa nintura muyenga mwene cyonso cyaro ne cyaro cyawo no byo mu Kisenyi nayo ne babasa gukorayo eje unit so zibe units zikunebaringa zine councils zazo councils zize ko babine ti councils za government ntwenda kuzarabajwa government ekole ebyeri gukora nitwe tukole then to gite entasa then tugendo misho program yo kutungura ebyaro bitu omamugade ebya government bya bitakizire tutakaguma tubeni tukora for example noza kuburyo mucyara oryoko ryomuka omushija niwe shimye kuba na leta icyo kurya na leta school fees na leta bindi wakireba tuje ngo yashora yazo mutawuni gukora ningira za murimo gukora yashimye kuba nakusindikira esente zo gure cyo kurya konka yakererero hato bwatakizire iwe ine cyo kubasa gukora ombwiro bwe kugira ngo harizire obe notambuza emirimo yeka batebyo nebisitwire twara burijo so nico turone tugira ngo government twagitegereze ngo yeje kore nenga ekole program zebyaro ebiturumu nenge gire esente zya sindika zo kore binte bikwetagwa a program yecyaro itwito ntubasa kuba twine program ezitu ezitukutambuza tulinzire zire sente now esente zikurunga mu government ninungi kwanke kizibe kikukira kubaho noreba nzija zizamu accounting officers abakuzireba bashimye ku azallocatinga no kuziplaningira hato umuntu waburijo nkanye nimba ndakumazija ryari nizingana ki kandi na accountability bakwenda tinkujimanya so eze baraje ngutora nizo ndakora ki nizo ndatware konka tubene tugira ngo besides that haro bajugwebyo ntubasa kugira government nebasa kutuha mandate ekatuha obugabe kugira ngo abantu bitu ntubasa kuba organizinga then tukole kintu ekitu nkitwe government etachine mukono so tuzatsaro tugire mweherekwa ogwitu batuhe obugabe kugira ngo abantu tuba controlling tuba managing kandi racyabasika tuba forcing kugira ngo tombeke ihanga gitu n'obwenje bwitu n'esente zitu n'emikono yitu turi kongerera aha government omuntu wisha wa mconvincing utakuja tumbweno nore government netwereze tune kunka hatu ntwe nangu tujuromo ete ningasho mujinya ito nkabanya Uganda ito nkaba tuze betsenye ningashe bakakoba tumentu rundane sente zo kwingana sti kandi tumeke sure ize sente zatuyamba kukore nguto ninga kukora security ninga
kutunga amashanyarazi n'ingashi ntwa tataho mu journalism bwa government nitwa twayamba government ya nitwa twayamba government aho kuba kankuye cyo kurebera hati nanshemereye kuba ninkuyihanya mitanga kakureta aho mu town twatesa ngo ninza kuvuga nkwihe yo kureta mu town konka hati ne byancerereza hati shaje zanshemeye kuja kwakiriramo wareba nacerererwaho hati wajote mwe n'ubutwangaza zo mu town kambe ni intambura ndene ahari zire kumbugana mugambire nte nahika aharizi for example hati nenga rutino yes hata ho wanaza kunyakira ine cyamuyamba nengatine cyamuyamba yashemeye kuvuga kunyihakuri yaryo wa boda na yancendereza transport yanje wacerera wamucendereza niwe yanaza kwakira amanya wamucendereza bwabusha ningabwe sente bwabusha okay yes so tugira ngo government parliament kanchi current honorable oryokwe katugire nojwekera constituency yawe eje nteka ubundi two turagomeze mu tugishoboraho waje tegereza wajikunda obasa formulating a motion ojimovinga parliament then eba enacted ezo mu constitution then abantu at a parish level ezito ayita mu parish units zikora councils zabo z'abantu abakwesiga bine integrity abali trust wale abine values abino mu chairman wecharo tibarimo owa LC ogono wa government ito twenda tukole ekitu kidyaro waju complementinga ebe bya government kugira ngo government yaba neja kwija kuteraho mukono kutuyamba tube tuyine kite kitubone twaki nitutambuza hati bicirize councils za parish ezirayero ezibararonde mabantu abakwesiga mu basa ko balidinga constitution nebahe mandate yo kugira ngo nibabasa ku managing abantu baba controlling kandi obodi yabo baba forcing no gukora program ezi baba forcing forcing kuriya man government man forcing okay you world taxpayer oyine cyo uri gukora bakuhireza assessment wote shashire government neto mukono kugira ki okuforcing so entunguka yona netekwa kuruga omukutensa no mukuhabura then ebya bitakozire habeho kugira ki okuforcing then buri omwa kijware then agenda mugendo umisho so it council zesto tugambaho tugira ngo nizibasa kucharginga development fund aha buri muntu basesinge bagire ngo iwe no oyine pichi oyine ntibiri oyine nko ku 10 twakusa assessinga ushashura umutwaro buri myezi mukaga iwe oyine motoka akako bihereka tora bihereka ko tujya cyaro twena ntukureba amanya nico kirungi cya program age ito turya ha ground hari umuntu oyine sente za cash konkati initungo nabwe ntubana tumaho nanka ine cash my friend umuntu nabasha kumbuga nakahata jat Angela n'umugi kandi ntine cyacura yorasa kubano assuming okay hati ubundi toyine cyaciro konka cyaba kiri program eyo kutungule cyaro cyawe kandi kirye cya buryomwe eze sente note kwa kuronda hi waziha urengo waza umbande niko ko kureba ndiyibanje niko kureba za mwezice kuko kurebe bibine bindi okuba kugira ngo mwaba mu byo mu kibina ni mamwikirize nonza gukora ikinteki kwene bajyaho batera buri mwezi yane mitwali 10 note kwa kora ki kugironda ogitere abo kuba mweka constitution kanyu nk'abatanwa mwezishe hari abatari umugece kibina ubwo boxi hari abatari hina batari konkeki turene tugira ngo government ikitongoze ngo bujyo mwakikole ki abakirumu hati bakusharire esente zo kubasa ezawe ni bana bakureba ko kwingana bakusharire sente zo nkecwero mbwe nkecwero hati noleba nkecwero chekanisa ninge chekanisa chekerezia in fact wali take example kirungi ne batucwere bicwero tubitayo nango ninyenda kukunda ekerezia mukando mwaka gwono bishe no mwaka gwono kisoke naba kugira ngo ito tubacharginge emitwale 2 nenga gumwe nenge 10 zingahe omwaka gwona eze sente zijezi omurugana kintu cyangwa kankodeki kankodeki hato mutwaro omwaka omurugano cyangwa arimo abantu nkabanga kaje ngo arimo abantu mutwaro mbayika nenga nke 15 kare katubarenga
15 kare katujendera 15 abantu 15 uri kubacaginga umutwaro neba miliyoni 5 abantu twagamba abantu 15 ehe umutwaro gumwe abantu 15 baza mu mutwaro gumwe izo ni miliyoni 50 15 abantu umutwaro gumwe no abantu 15 bakushasha umutwaro izo ni miliyoni 50 so hati miliyoni 50 umuparishi y'cyaro no manyangu nimbasa kutandikira hariyezo manyo gundo mwaka wo kwije umwaka kugwarabaho mwahisa miliyoni 100 so miliyoni 100 no bwo banazi bikeze sente kashati councils ezo nzibazine council ne chairman university chairman in treasurer in publicity account muzitomba mwigura account muzitomba nko kuri kwa company so kuma register ziryaho ningano mbasa kweguza nimweguza aho kuba kandi hato kweguza wakireba to kwetaga se cyita kwane bane bakumanya kandi we nayo stake ni audio wachara ebyo kuza kweguza kuriya mwote mu interest kandi bakushabe byapa kandi bakushabe iki bakushabe kiriya nesente batazi kuha bali bone bakora ki ateje initiative twazereta ngone ya development bishibichinkebi yija yatana kweta na nebgombe byete twinombya ebitukutera kujangu za nigine kujangu burumemba nanatere mutware 2 buri kwezi ira numbasa kweguza ni bico gusa nubasa kweguza ningashe numbasa kwa numutera umuntu ira muherugo kwezi ningashumbagane akaboksa amuherugo mwa hata ikintu cyahukanaho mu miringo mingi icyo kubanza nitwenda mu kibe cya buryomwe atakaje twasige nyuma twena tujye mu cyaro iki kimwe kandi kuturaheze twine program manye zo gukora enguto twine program zo gukora entindo akasha ni nkore enguto ninga entindo ninga enguto ninga amashanyarazi government ero kandi tukushashura umushoro hati kankwe cyo kureberaho mwe ni ntura katete hari abantu bingi hari ubupici bwingi hari akatindo ni karabya hemotokeji emwe ezakuri zani zija obwakanye itesho rwanka karugangama gwinyino ruhanso yenyine main iri kuzakatete iri kuraba hekazo murina ikazaharine kazayisinjira nerabyaho akatindo nikati nikarabya hemotokeji emwe ezakuri zani zija ezo kuzikorabaho ezakuri nizemerere zibanza zirabaho kandi numusite hatorugutogwe ite twakwekoramo umurimo tukakwate kitabo ndio ni ingamba mwe ngeje twarishi units so kuzakubasa gukora zikagira ngo abantu abakutura mu mwanya wo kwingana parish ndio twakwesa nke unit yo kubanza buri yomwe tubahe assessment ogogu no ainemu imtwali 10 ogogu 5 oriya gumwe oriya 3 ogugumwe eze sente twazi kunganya no manguru rutindo ntugongeraho turuhanguse government ari zire ko rugwayo eshange ina itwahikire mbere katujangu mbere tsube ekitenso cyawe natureba konka omuntu bariyo nareba nka TV bakupasinga budget ningaci ariko manya ngo budget bakatamo ngo rutindo rwa katete bakahereza maybe million 500 ninga billion emwe no jango ko umuntu naija kurunda neze sente umwana watine school fees rero aze kurundanira obutoriare already abanyakatete babene bagira ngubo beshonde mesente ngu bakora urutindo rwabo hati babagira ngo government echo tekora ki tekucikiriza konka niyo ningira mu parish units of government of development programs zaza gukora ejo initiative yaza gukora nitwenda ngo kitense echo kugira ngo itwa abantu turirede kwetera mesente zitu bachitongoze then batuho bugabe o controlling abantu abutwino mu units zitu tuba managing tuba controlling kandi tuba hike na kuba forcinga konka tukurabira mu mateka ga government agari enshrined mu constitution ya Uganda then abantu babase ko esobwenje bwabo emikono yabo kombeka ensi yabo ne sente zabo government yongererezeho haza bo bariyoni bagenda umisho neza ko example example ntakushire tureme rekatseka umkahumuro ntukutantsira example cyawe sentence nuzo kwena ngo omnya Uganda rundane
esente ntwisha kuzihaye bitona reka tsekatse umkahumuro otarga TV West ntugarka otarga This June, step into a bigger entertainment experience with more to love on Us. We're talking more drama, more action, more unforgettable stories, all waiting for you. All hands on deck. We're opening up our world of entertainment so you can view more. Good job, partner. This June, pay for your current DSTV subscription and we'll upgrade you at no extra cost. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulimu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. TV West nehinda. Nehinda. TV West nehinda. Nehinda. tabaraka y'umukahumuro ejene TV West program nashonga yisoba umuherezo ine Angela na Trinda yabare kutwegitaho kandi wasakwa natwegitaho ombwirobu tuyontureba itwe nk'abanya Uganda tukabasata kukweraho government ingashi tukabasa kwe jumbira tutahumbiye entunguka kureba ngo tutabasa kutezereza government konka ebene yaturetera entunguka ningashoboherezo mbyanga byitu konka nito tukabasa kuchweraho tuta kubasa kujura umujinyamwe tukakundi hangari tukaba patriotic tukabasa kuretaho intunguko mbyanga byitu nangwa no mu Uganda kutwaraza hamwe mu studio twine mu gada atwire no mu handitse bitabo kandi nahandika na za film kandi no muhabuzi mukecere cyo kwabasa kwisha kuba nahabura umunyaganda yo natureba ukabura nangwa na government kureba kutokwasa kureta intunguko mbyanga byitu tutagire kutegereza government ningashi tukabasa kukwatara government kuretaho intunguko mu Uganda bitona tutakaje mukahumura yasa kuzangu sheme kubantu rundana kaka sente itu nkombyanga bitu ningashi umbyaro bitu kuzangu burumurka ha abantu 15 burumuntu ningashi burumuntu bagutaho umutwaro gumwe kandi harwebera juru ebashime kwana bataho kureba ngo umuntu yabasakwa nashashara ogumutwaro gumwe tutakaje mukahumura na janti ogumutwaro gumwe umuntu naija gwihaye tinyine cyacuru abana banje maybe tubakazira hishomero ninga twakashashwire school fees twine amashanyarazi landlord na mbanja then oriyo nontaho mandate kuzangu nshimekwa nishashure sente kuzangu tukazira entunguko mucyaro cyitu yeto ndiko mu government roneko eze sente umuntu yisha kuziha ikwasa kushashura hati ebya government tubituyire muti byatandika rizoba ntumanye cye kubasa gukora neceta kubasa gukora konke tushemeye kwetegeza nk'abanya Uganda no kugira ngo government nite tukujiha kandi ekaba niwe yashoba yakora ki yatugaruriraho government manya tikugira ngo yine sente ze kwenda kwiha kampara ngo turetere kunuye nebe zihiro mu bantu ezikunganya ezipuraningira ezigaruro mu bantu eco tubanze tukozere budget yazo ekozere budget yazo konke zihiro muri itwe
kandi aruneze kwihahe mukweguza ninga kwiha other sources na Yes. partners yes hati simbakati nito twatwe organizingire nka parishes echo kubanza twagira ngo ntujja kucharginga development fund aha buri muntu tukozera assessment okwakutasa no kwakwingana ejo nentasa yo kubanza namba ya kabiri wagira ngo government nebasa kwihahere sente nito mu parishejo hati yonko muhandiki nija nakubarango no tasi yazinga akwati nkumanya akataba ko kwandika nikagura shinga zinga ninge sente zo kubotiremo ninga firi mwezi wahandike ziwaza kushokoza tingume sente zuwihamo nije kwa assessingota gomeza mwene aha mwene cyo assessment ni bagikora nkoko kureba cyakize ko kuzikora assessment zikagira ngo buri muntu naza kushashura sente zikwingana zitinenga umwe ba assessing individually bajenguiwe no shashuroti no bireba tubabirebera mu cyakeze kandi mu cyake esharamu egira ngo buri muntu ntumwenda mushiringezi ezabwombeka kandi kikora hati mbwe nitwe kuturi ntuombeka makanisa n'amakereziya ninga tukahaya amataka kumbekaho nenga tukahaya amataka kuombekaho itwitwe agashita kwekorera ikitu nico kikazaho niza ko example cha Catholic Church munsasire mbakoze example cyanya kuba muri abakozi kandi mwine ntunguke zimukozire mpango nitwate sente tuzitomu church church ziplaningira je kandi iri kukoze site manite tuyino buciko mu machachi tukiriza naho hati nto tukora planning nto twarokating sente izo tukazikorera program yo ezirakore hato shanga Catholic Church ni rwarero nango na Protestant churches impango zina marwarero zina mashomero kandi hatito turugo mu community abahireze sente tuzo mu igwarero turaguzayo tushashura yo sente umusente zitu contributingire kandi hati oshanga ngwa muheru umwatanishe na block emwe oshanga igwaro line block ibiri byine block 3 ze byombeko hanangwa haruna za kalina chikumanyiseze sente zitu contributingire zikazumu project y'irwariro kandi zakora amagoba kandi hati ikintu cyaye cyahango hati itwe aba ku contributinga kugira ngo ebyo bibeho nitwe ntwenda twekolemo murimo to contributing esente ezitu ahabwitu nitwe tukore ebyo ebikuletera esente tukore clinics eziraturagurize tulete abakugu abarataburo mu agriculture tukore irrigation schemes ezitu nkitwe tuteho security eyito mu cyaro tukole ibintu byinshi esa security nangwa ntubasakora boko noreba mbaza ngo buri umuntu shemeye kuba iyo neighbors keeper ningashi oshemeye kuba tukora surveillance mbyanga ninga watchdog echo cyangwa kugira ngo ntubasa kumanya ngo umucanga cyitwijamu umuntu utamanya ningashi utwayera sir aho nubasa kumanyisa cyamani noreba watakwetaga ka sente kinje konka waza kureta uri kuza kuombeka eze sente ntwisha nishitandika mpora noreba na neze banke zamani niza ko example cha Centenary Bank ekatandikwa abantu bake baku contributing sente nje neze za sako zo kurebe zigiye kuze zamani zintakwenda gamba TV ekuziterera karango katikirizibwe zikatandika n'abantu bake bakutaye sente nje mpora esente zimanizeri multiplying intunguka neja mpora tekwije umurundi gumwe ezi miliyoni 50 wagira ngo abantu bane bashashura umyezi iwo twazigamba mu mwaka konkane babasa kusharamo bagire ngo mutwara gushashure buri mwezi deno shange miliyoni 50 parish nezi raising umwezi gumwe deno mwaka gwaza kwa ushange bine miliyoni rukaga so eze sente hakuwa emyaka 5 nza kushanga bari mu billions na billions za sente kandi bakwekorera ibintu byabo nibo basa no kushiramo bagire ngo buri go kubanza buri mande every mande kubanza umwezi nza kuleta doctor tumweshashurire abantu mwena mwije muraguze wabusha yes akanso zeze tukubatitire mu sente ezo funds zikubatitireyo abenzo za catering echo because noza kurwara rutine sente konka twagira ngo mu contributing umwine sente neni ubwire ko buraheche nza kuleta ba doctor umwanya go kuza kuri ngo ushashure consultation emitware ebiri itatu muleto murundi gumwe akora abantu binjo murundi gumwe deneze sente norengo niza gukora ikintu cyango kusingo waza yo individual ari kuzakora guza ari kushashure ebiri ari kushashure mebaza ari kushashure ikindi so twatandika initiative ya yemerkaninga ki
iwe nk'omuntu oriyo nakireba ningashi oriyo nakitensa ninga oriyo nakihabura nogira ngu nabaasa kuba mu challenges ki challenge ezikubasa kubamu ni government yaba etakitongwize hati ngo turi tugira ngo nitwenda abantu bakicenge kandi bakikuratirire tukisindiko mu parliament ekibage yeta kikirize ejo ni challenge number 1 kandi ko kukikiriza njemeza mu challenges ati twatandika kuzikora ki kuzihangura cyakira mu parliament kikazo mu constitution hata kitukwenda mu kizo mu constitution echo kubanza nitwenda ngo kibe cya budiomo ezo councils za parish ezi nani governmental ezo twakubasa kweta ngo ni community abo twakwasa kweta ngo ni community based leaders ababa bakukurira ezo parishes obuchiko babe bine mandate ekurugo mu constitution erabira mu parliament ngo nibikirizibwa okukora ebintu ebyo okumanaging abantu no kuba tomu program ya development na security nebindi byonemera mu byone bakwenda ngo bakore so babase kucharginga fund eyo kutoma unshaho ejo then ejo fund multiplying over time kandi kole na services zone za medical za agriculture services zikwetagwe za security ibi byona babe bineshaho yabo kandi ryo mu mateka ga government kugira ngo ba enforce bibe biri enforceable. Okay. Nyowe nimbasa abantaratsirebereho tinkuma wawa tsirebere ubwo mushoro gubaye bashashuza buri muntu tinkuma ogwira ogumutwe graduated tax. Yes, graduated tax. Goko kisha kwarezera hose no zangu kanu gukora abantu bakamba gushasho because ni nyushka tukura habakabaza ngara abantu babegwisira rukuza ngo atakashashoro gumushoro so hate cyo no gamba nzenda questioners nko gumushoro ubwo abantu goyimba shasha kuza ngo everyone is mandated wabo ishize myaka 18 ushimikwa no shashureze sente no zangu cija kora ubwo mushoro gwa gutarakozere icyo no zangu cija kora akoresha ni nyekundire kwinga ubwo mushoro kandi korera kimwe okay konka gukarugaho ahabwe ibintu ahabwe shonga ezi government yashazire mu kugwihiraho konka hati already na hati ntugushashura konka omuringo gundi konka ntushashura mushoro wano gambera hasimu no gambe no shashura mushoro waza haro kanywa amajita no shashura mushoro wano guze bintu byawe no shashura mushoro kandi ntwetombita burijo ngo mushoro guri yahiguru omushoro guri yahiguru ni gusingana guru go muto gwabe guruho konko mushorogo ni murunja go kuba nigo gukombe kihanga ma government yakutwa sente nite tukuje ha sente ekiha ekicweka cyo twaje ekazingarura kunuye so omushorogo guruho kandi ngushemeye kubaho aho kuba nigo gukombe kihanga oli omuteje kitakuza kuguzenteze ngo ayije abahereze enki ebimukwetenga nimo mushemeye kumuhereza deru akatambuza imirimo yanyu so government cyo kubasa kutukolera cyo nekintu eki kimwe okwikiriza ebitenso byitu ekateraho policies ezikutuyamba abantu abadiyokwe kumureye mwahuriro muramugu mukagukunda mureke tukorere hamwe turabo mu bategeki bitu IDH tujibashabe okugira ngo bagira byo mu parliament bagirabyeho batwikirize gukora ibintu ebyo mu byaro byitu government kwerije yongesereze konka nitwe tutashitami turone tukora ntone tugiyamba kandi twe tukweyamba entindo ntuzikora tuta nitweta consultants ni ba assessinga esente ntuba tuzine ni bakora plan yentindezo ntuzikora ntukora burinji bwansi ezitu enguto burinji bwansi kiriho kare na hata haro ibyange bakubikora harimo ne byange bikora ki ebikuzikora so enguto ntubasa kuzekorera tuteho runaku rumwe omukwezi twekorere burunji bwansi zitu twandikora burunji bwansi zitu nikija kutuyamba munonga abo kugira ngo nkaba bakunage binto omunguto no bareba kasasana bagina go munguto ebicupa enchi hati bizo mu mihanda byo mu fureje harugamentsiri zitugwaze mishijo ebintu nkebyo ne basorted aho kuba nanenda kora burunji bwansi yo mu ya ruguto to kuja kunaga kacupa
ka plastic ha ruguto ndiho ni kureba to kwija kunaga kavera ruguto ndiho ni kureba akwa nini kuja kuza kukatorotora so nituba twaza omukintu cyo kugira ngo twaba responsible kandi twaba accountable omubyaro byitu abwo burungi bw'ensi yitu omujungu nagira ati we lead by example niyo ino leta ekitensa yo basizo takweraho ekyanga cyo kutura mu kateta ho wagamba maybe yo mucyaro cyanyu ejo initiative ino kwa zitandikireho initiative y'intandikireho eriho nangwa temwe tibiri konka nyowe ndi manufacturer ndibacheta mwencho mu no nebyamakorero ni korero eritaratera karango konka tuine abakozi bakwikanka 50 no kushoba abakoromwe kandi ntugura ebitukozesa ku rugamba bahinji nyamwinji kandi tubashashuraje kandi tujya tushashura na government emishoro eri kwikanka miliyoni 20 buri kwezi president arizireyo kanimwe bakuba nayenda minister wa agriculture arizireyo n'abandi bantu bakuru mu government barizireyo konka president akijaga konka nawe yo kwija twashemerero konka ntushashura emishoro miliyoni 20 buri bara kwezi kandi tukatandika na shiringi ezitakwike mitwale 5 ukatandika n'abandi bantu no muntu ndijo tumwese je silva nakwakora tuwaza wagamba business nakweshejereza kakatira karango tinecho nagambi uriwe namanya but it's okay so tukatandika ne sente zitakulenga mitwale 5 konka atanyugambira ntu n'abantu nka 50 abituku employinga kandi ntushashura emishara ekora nka miliyoni 15 buri kwezi ntushashura umushoro miliyoni 20 buri kwezi kandi n'abantu okwe binji so ekintu ekyo kike cy'abantu abo babiri mwene imagine ekintu akirugire mu kihango omu myaka mike rero shi twakwata abantu bari mu muruka abantu bakwika omutwaro bakakunganye sente ito twatandika n'imitwaro 5 wakireba mwene nogira bo bakakora ikintu ekikwingana ki so hatiwe already wabire established kandi okine mu experience hino kwagambere hona n'abantu bakatete kwasa ngwene kuba influence nga kuboreka ekisuroto cyabo cyoyine ekiroto cyanje eke kinyine n'abantu binje abashine ni binji aho kuba n'abakateta abo bagambere ho nabone ngayi ate kiroto tikikuja mu kiri specific ngo kijyo mu muringo gumwe kijyo mu dimensions nyingi nkijiro mu security abantu tibakwenda abantu nibahenda amashuga abantu bulizoba konka twatwetirene omu muringo ogu ntuje kutaho defense eyitu then enshonga zona oba nezo kwiba amataka oba nezo kombeka mu mihanda oba nezo kuhenda amaju oba nezo ku okore bihagaro byona okutahirira bishara okujuba obwenyanja obutakahikire ezo zona programs za government ezikugitezo omutwe zikushabe zikwende sente nyingi itwe nka parish councils ntuje kuba twazisotingire abantu ntubantu bamanya nanka narara hariya taine mulimo nanywa narya kikumayisa nabari omushumogwe so ntuza gukora census eyebyaro byitu tumanya nanka ali hali because ntubenda muna sente so nza kumanya odia mu gwa yubo sata mutaje na yubo sintuba twabayamba actually no bwire bwo kubara abantu national census yakwika iwo nobuza parish councils mwina abantu bangahe nibakora ki nine myaka rukaza kwikamboreka ngo aba bantu ebi byona ntuba twabiterize tiba kwetaga kutamusente then yubosi yo neza kutezamo ngo mu Uganda tuine emiruka omutwaro gumwe na 9 niyo mirika yo mu Uganda so bone bagita bajango mu rukogo gwa Nyamabare eyinkuruga gurima abantu bati ogwanya Ruhanga gurima abantu bati ogwa Katete gurima abantu bati bagite then comparing na census government yakora turi yani bitaringa so ebintu byone basoted ebe kugira ngo abantu nibajuba bahikire hingi n'enyanja bayone bashisha councils nizaza barebere tino otakumanya umuntu akuba nakora iki so my kagati ese sintu cyarima kadingo cyarima nko ku programs zo kuzerema buri umwijagaruka yo mushabe government bayame ningana chukoma no government yone zo kumane kore byayo titwagira ngo bireke
egume nekora nitwe tukore iki wakireba Okay. hati niko kwakuba kashumanye se studio ntukorejo initiative yahika hagati yaremo so numwija because mandate already twashaba ngo bagitome mu constitution Bagituhe. kandi parliament yakinguza mu constitution twahika hagati cyaturemo ntijagarukayo kandi mu government tugire ngo mbwenu tutansese ikintu cyo kubayamba na no kutuyamba itwe nk'abantu mwenu mbasagaruka mutwate mututere mu sente hati kukikwenda kugotana hati ntureba cyayangira kahi nibihe byakiremesa hati ugaruka drawing board okay wakireba iki kibe kitakoraje hati katuhindure mututi iki ticyaya inshincho ibencanga hati katuhindure kandi ico cyakora iki cyakora security yakora ebyo bwegese byakora ebya medical maybe byayanga hati ugaruke aha drawing board then kuri ba enacting iki bakore bakweta ngo supplementary budget ni bahindura mu kiragiro ba amending then tugumen tukibuilding ampora amendments continuous improvement ni gukora ibintu tikugira ngo cyaba leta ngo nshikane kikorera konka nikikutambuza kikwisa hariya hato amending then ushogumizamo konka I am telling you ece kintu nikikora because abantu batancho busakozi buke ubwo kushikirane sente ushanga abantu hati bine billions kandi bajya abantu batakurengiye 10 nenga 20 hato mu rukagwarundane sente nuja ngo nzibanze sente cyezo kandi ejuke hari abantu abajyo mu mirukejo konka batakuturayo bajyo kuza Kampala balizambarira bine sente zabo baje ngo twayeterana ntwenda kombeka umuruka gwitu twekorera ibintu byitu tuterezensi yitu tuje yombekere ahi nabandi abari ready kuja ngo nabasa kwata na miliyoni 100 azongera umushaho yabariya abo wabo umwami gade turkwirira kwendera ombegambo yo byamuhero uwo muntu wanatureba ningo yo natureba umwebembezo yo natureba government kaje mu president Yoweri Museveni inatuwachinga no muhereza butumwa ubo muhero ni muhezo butumwa bwo kugira ngo umutegetsi weno ryokwe ntubasima ebimukozire mu bikozire kandi mucyayongera gukora ebintu byinshi konka nyowe nko muhabuzi ningira ngo nitwe mwakutuhobwo bugabe tukamanaginga abantu bito mu parishes hatari mu mukono gwa government tukwekorera accountability y'esente zitwarundana kandi na constitution yo kutuha laws nenga penal code eyo ku controlling abantu aba because birajoni bane byetagwaho mazima twakore ikintu kihango kandi tutera step ndingwa umbwire buce wakuba nandebokwe ari mu parliament eje no basa ku formulating a motion nengo kora appointment nanye tuongera kuganira then turebo kutwa formulating appointment emotion ejo tujimuvingo mu parliament nenga cyashita gukora mu ngerejo ito abantu ntubasa kwekora mu muri mutingu mane batwikiriza formulating emotion ito tugitwale yo nk'abantu abahansi aba community tukushaba ngo batuhe mandate yo kumanaging abantu oba controllinga no kuba forcinga okombe kihanga because force umwe nene yetago uri yatakwenda mwishini mumureka gumaho agirati kandi abe niwe yashishe kintu manyo takora niwe yayiba kandi hati ntwenda ngubona bazamura magumwe twena tumbe kihanga dito okay yewe mnonga gada atwire kandi nkoko yabasa kutugambira reka tujoro bujanana zibitwe nkitwe kandi namba na government base kuchipasinga okuchitoma constitution kugira ngo tutaje kutegereza government itwe tuyonto ziyamba hoci iwe nko muntu oriyo no yamba hota ecyanga cyawe kureba ngo cyabasa kutunguka kureba ngo mwakora burunje bwansi tumwasa kutegereza government tumwasa kutegereza kubarakore oruguto rwawe kashi iwo muhinjo yine ebintu byawe ine mshoboro yayo urukwenda kustara mukatare awaraze kutegereza budget aheraze kurabiraho no basa kuba waferiwe bitona tutwisha kwanto yonzera yashazito zabayo yabare kubo murezi murunje yabare ku kunda TV West kwasa kuba oine sekateko chumwenke chumuntu witu nasa kutishira ha nka TV West wijano basa kutugambira ntija kwantu muhistia obutumubwo bitona yabare kureba TV West yabare kutukunda ntija kukorekeraho omheresa wine Angela na Trenda barare kurunji ko targa TV West ranga barinde bye bye.
Sunday. Eshahe mweyo mwabazyo nitukuletera Visionary Singers Band.